Esohozi biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasaha make ashize. Ibaze nawe umuntu wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro ku rwego rw'isi, umugabo ubusanzwe uzwiho kuvugira abaturage n'abarenganywa, gufata ikarama akandikira perezida w'igihugu ibaruwa ifunguye amubwira ati sinkwandikiye nkwifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge mwiza kuko nta kintu na kimwe dufite cyo kwizihiza. Isi nkuru isanzwe ni inkuru y'igihugu kigeza harindimuka. N'ibaruwa yanditswe na Dr Denis Mukwege yandikiwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri wa 30 Kamena 2026. Umunsi usanzwe abanyekongo bizihizaho ubwigenge. Muri baruwa y'amapaji 6 yuzuye uburakari, ukuri kubabaza n'inkuru zikomeye, Dr Mukwege ashinja Tshisekedi kuyobora igihugu nk'ubwato bwataye icyerekezo. Ashinja ubutegetsi bwe kugurisha igihugu no gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byago bikomeye byo gucikamo ibice cyangwa kwigarurirwa. Muri nkuru tugiye kwinjira mu mizi y'ibaruwa tuyisobanure ingingo ku yindi kuko ibikubiyemo bishobora guhindura isura ya politiki y'akarere k'ibiyaga bigari mu minsi iri imbere. Ugiye kumenya amabanga akomeye Mukwege yashyize hanze, harimo amasezerano yasinyiwe Washington bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'umugambi mubisha Mukwege avuga ko Tshisekedi afite wo guhindura itegeko nshinga mu gihe abaturage barenga miliyoni 10 batemerewe gutora n'icyorezo cya Ebola kiri guca ibintu. Ikaze muri ubusesenguzi bwimbitse. Denis Mukwege atangira ibaruwa ye yibutsa Perezida Tshisekedi uburyo yinjiye ku butegetsi. Ntabwo abica ku ruhande. Mukwege amubwira ko igihugu kiri mu byago byo kubaho cyangwa kutabaho. Amubwira ko kugeza ubu akababaro k'abaturage ba Kongo bavutswe ibyabo byose kamaze kurenga urugero umuntu wari we wese yashobora kwihanganira. Mukwege akomeza yibutsa Tshisekedi ukuntu mu kwezi kwa mbere 2019 ubwo Tshisekedi yari akigera ku butegetsi avuye i Buruseli mu Bubiligi, Mukwege ubwe yahisemo guceceka no kumuha amahirwe nk'umuntu ukunda igihugu. Icyo gihe Mukwege avuga ko yatekerezaga ko nyuma y'imyaka y'umwijima y'ubutegetsi bwa Joseph Kabila hari hakenewe gushyira inyungu z'igihugu imbere. Ariko hano Mukwege akubita ababaza cyane. Yibutsa Tshisekedi ko yageze ku ntebe y'umukuru w'igihugu binyuze mu masezerano y'ibanga cyangwa accord secret. Yabikoze mu rwego rwo kwirinda ko hakomeza kubaho ikibazo cy'ubuzima gatozi bw'inzego z'igihugu. Nyamara abaturage benshi ba Kongo bari banyotewe n'impinduka ya demokarasi nyakuri. Ntabwo bashaka amasezerano ya politiki akoreye mu bwihisho. Ibivuze ko Mukwege ashinja Tshisekedi ko atatsinze amatora mu buryo bweruye, ahubwo ko yagize amasezerano y'ibanga na Joseph Kabila kugira ngo amuhe ubutegetsi. Mukwege arakomeza akagaruka ku gihe Tshisekedi yafataga icyemezo cyo gusesa ihuriro rya Catch FCC, ihuriro ryari rishingiye ku masezerano, kuri ya masezerano y'ibanga yari yamugejeje ku butegetsi. Icyo gihe Tshisekedi yashinze ihuriro rishya yise Union Sacrée de la Nation. Mukwege avuga ko iri huriro rishya ritari rishingiye ku cyerekezo icyo ari cyo cyose cyubaka igihugu, ahubwo ryari rigamije gusa gushyigikira inyungu za Tshisekedi ubwe ndetse n'umuryango we, yaba mu rwego rwa politiki ndetse no mu rwego rw'amaraso. Mukwege yibutsa Tshisekedi ko muri 2020 atigeze atakashinja Tshisekedi kugana mu miyoborere y'igihugu, ahubwo ko yaje mu ngoro y'igihugu ikinshasa afite umutima wo gushaka ibisubizo byubaka. Yagerageje kwinginga Tshisekedi ngo ashyire ubutabera mpanabyaha ku isonga ry'ibyo akora kugira ngo igihugu kive mu muco wo kudahana. Mukwege yibutsa ko yari yamwihanangirije ko namara kurema ihuriro rya Union Sacrée atagomba kurihindura ubwisho bw'abanyabyaha. Ariko uyu munsi Mukwege ati ibyo mbona uyu munsi biteye agahinda kenshi. Ku rupapuro rwa kabiri rw'ibaruwa uyu mugabo wahawe igihembo cy'amahoro arinjira mu gisirikare n'umutekano. Atangira yibutsa Tshisekedi uburyo yamwinginze kenshi ngo asaba akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye gushyiraho urukiko mpanabyaha rwihariye rwo gucira imanza ibyaha byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibyaha byagaragajwe muri raporo izwi cyane ya mapping report. Nyamara Mukwege avuga ko nubwo Tshisekedi yatanze amasezerano menshi kazabikora kugeza uyu munsi muri 2026 nta kintu na kimwe yigeze abikoraho.
ikintu gikomeye Mukwege agarukaho hano n'icyemezo Tshisekedi yafashe muri Mata 2021 ubwo yashyiragaho ibihe by'amakuba cyangwa etat de siège mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Mukwege yibutsa perezida ko yari yamuburiye ko iki cyemezo kidasanzwe gihonyora uburenganzira bwa muntu n'ubwigenge bw'ibanze kitari gikwiye kumara igihe kirekire. Nyamara ibi bihe by'amakuba byakomeje kongererwa igihe kugezana n'uyu munsi, kandi kibabaje nuko ahubwo byatumye umutekano urushaho kuba mubi. Mukwege akoresha amagambo akomeye avuga ko byatumye umubare w'abasivili bishwa wiyongera cyane n'uburenganzira bwa muntu burahazaharira ku buryo buteye ubwoba. Ikindi giteye isoni Mukwege ashyira hanze ni ukuntu Tshisekedi yafashe abasirikare bakuru bavugwa muri raporo ya Loni ya mapping report ko bakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu, akabagira ba guverineri ba gisirikare bayobora izo ntara mu gihe cy'amakuba. Mukwege avuga ko iki cyari ikimenyetso kibi cyane kitifuriza abaturage ibyiza na gato. Inkuru yacu igeze ahakomeye. Tukiri kuri ibaruwa idasanzwe y'amapaje menshi, Mukwege ashinja Tshisekedi kuzana akajagari gakomeye muri politiki y'akarere no kudakorera ku murongo uzwi. Mukwege abwira perezida ko nyuma y'uko etat de siège inaniwe gukemura ibibazo, Tshisekedi yishoye mu byo we yita diplomasi yo mu karere ikozwe mu kavuyo yaviriyemo leta ya Kinshasa gusinya amasezerano yo kuzana ingabo z'amahanga ku butaka bwa Kongo. Mukwege avuga ko uburyo yasinye amasezerano na Uganda yinjiza ingabo za UPDF ndetse akemera n'ingabo z'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Kongo. Mukwege akoresha imvugo ikomeye cyane hano agira ati nari narakuburiye ku gihe ko iyi politike yo guha akazi ku mutekano w'igihugu cyacu abandi ubiha abantu basanzwe bagira uruhare mu guhungabanya igihugu, byarimo gukoresha umuntu utwika amazu ngo abe ari nawe uza kuyazimya. Mukwege ashinja Tshisekedi ko ubu buswa n'ubushobozi buke bwe bwari buteye ubwoba aribwo bwatumye intambara yari isanzwe ihuza abanyekongo gusa ihinduka intambara mpuzamahanga. Ashimangira ko aribyo byatumye habaho kongera kubura umutwe kwa M23 ndetse n'icyo yita intambara yo kwigarirwa ku butaka ikorwa n'ingabo z'u Rwanda ikomeje kugeza n'uyu munsi. Mukwege arenga cyane ukuntu Tshisekedi yakomeje gushyiraho udutsiko tw'amahoro no kwitabira inama zitagira iherezo. Arondora EAC, SADC, Union Africaine, Rwanda, Doha, Washington n'ahandi, avuga ko izi ngendo n'amanama atagira gahunda nta kindi byakoze uretse kongera urujijo aho kuzana amahoro. Ahangaha nagaruka ko kwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu mwaka wa 2022. Mukwege yibutsa ko yari yamuburiye ko uyu muryango ugizwe ahanini n'ibihugu bikururwa n'inyungu z'ubucuruzi n'umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuruta kurengera abasivile cyangwa kugabanya imbaraga z'imitwe yitwaje intwaro. Nyamara Tshisekedi ntiyabyumva, yemera ko ingabo za EAC zinjira mu gihugu ziza zifite amabwiriza no kuvuga manda idasobanutse kandi atabanje no gusaba uruhushya rw'inteko ishinga amategeko. Ibi nk'uko Mukwege abivuga byatumye akarere kuza abasirikare benshi ariko imbunda ntiziceceke. Urukumbuzi rwa politike nziza muri Kongo rumeze nk'inzozi. Ku rupapuro rwa 4 Dr Mukwege yibutsa Tshisekedi irindi kosa rikomeye yakoze, kwemera imirongo y'amahoro ya Nairobi yaje kubyara ya Doha. Mukwege amubwira ko mu gusinya biriya yagombaga kumenya ko ari guha impamvu abo yita bateye Kongo. Babonagamo intambara y'Iburasirazuba nk'ikibazo cy'imbere mu gihugu cy'abanyekongo ubwabo, nyamara ari intambara ifite isura mpuzamahanga. Mukwege arakomeza akanenga byimaze yo kwihutisha kwirukana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Mukwege yibutsa ko Tshisekedi yakurikije umurongo w'icyo yise perezida w'u Rwanda Paul Kagame wari waratangaje ko MONUSCO ikorana na FDLR kandi ko yananiwe kuzana amahoro. Mukwege abaza Tshisekedi mu magambo akomeye ati iyi myitwarire yawe yatumye twibaza ikibazo gikomeye, ese mu by'ukuri ukorera nde? Ukorera inyungu zibanze za Kongo cyangwa inyungu z'u Rwanda? Ikindi giteye ubwoba Mukwege yashyize hanze muri ibaruwa ni amasezerano y'ubucuruzi Tshisekedi yasinyanye n'u Rwanda tariki 26 Kamena 2021 yo gucuruza no gucukura ku mugaragaro amabuye y'agaciro ya Kivu. Mukwege avuga ko aya masezerano yari ahabanye n'ubwenge kuko yahise aburizamo
amategeko y'inteko ishinga amategeko y'Uburayi agenga amabuye y'agaciro ava mu maraso. Mukwege ashinja Tshisekedi kandi kuba yaranze kuvugurura inzego z'umutekano nk'uko byari biteganyijwe mu masezerano ya Addis Ababa. Yivugira ko Tshisekedi yahisemo gukomeza umurongo mubi wasizwe n'uwo yasimbuye agamije kwambura igihugu ingabo z'umwuga n'inzego z'iperereza zihuguriwe gukumira ibitero, ashimangira ko udashobora kurengera ubusugire bw'igihugu udafite ingabo zikomeye. Ubu tugeze ku mutima w'ikibazo cyane ku bintu byabaye vuba aha rwose, ibintu bizwi na bake. Ku rupapuro rwa 5 rw'iyi baruwa Dr Mukwege arinjira mu byabaye 2025. Mukwege asobanura ko ukunanirwa kubaka FARDC no kunanirwa gucunga umutekano kwa Tshisekedi ari byo byatumye igihugu kinjira mu bibazo by'umutekano n'ubutabazi bitigeze bibaho, biganisha igihugu mu gihirahiro cya politike na diplomasi. Avuga ko ubu abaturage bishwe no kuremererwa kuko ubutegetsi bwananiwe kubarinda. Politike nshyamirana mahanga y'ibihugu bituranyi ibica ibafata ku gufu ikabambura ibyabo. Mukwege agishotora Tshisekedi amwibutsa icyemezo no kuvuga resolution 2773 cyafashwe n'akanama gashizwe umutekano ka Loni muri Gashyantare 2025. Iki cyemezo cyasabaga mu buryo bwemeranyijweho n'ibihugu byose ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo nta mananiza, kandi hakabaho isenywa ry'imitwe Mukwege yita iyabigaruriye ubutaka. Mukwege abwira Tshisekedi ko nyuma y'iriya nsinzi ya diplomasi igihugu cyagombaga gushyira ingufu zacyo zose kugira ngo icyo cyemezo gishyirwe mu bikorwa, nyamara siko byagenze. Mukwege amushinja ko yishoye muri diplomasi y'ubucuruzi iteye akaga rwose, akayikora abifashijwemo na Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukwege avuga ko Tshisekedi yasinye amasezerano y'agahomamunwa amutegeka kwemera amabwiriza yahawe na Kigali, ngavuge ko yari yiteguye kwirwanaho. Mukwege yibutsa perezida ko yari yifatanyije n'abarimu ba za kaminuza no kuvuga aba professeur barenga 40 b'abanyekongo bakamwandikira ibaruwa ifunguye muri Mata 2025 ikimara gusinywa muri White House muri Amerika. Muri iyo baruwa bamusabaga kurengera inyungu z'abaturage ba Kongo, ko atagomba kugurisha amabuye y'agaciro y'igihugu cyangwa ngo ashyire ubusugire bw'igihugu mu kaga k'abana bazavuka ejo. Mukwege ashinja ko ayo masezerano yo muri 2025 yashyize iherezo ku byemezo bya Loni, kuko ubu ngo amasezerano asaba ko kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive ku butaka bwa Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza kwambura intwaro no gusenya burundu umutwe wa FDLR. Mukwege yibaza ukuntu Tshisekedi azashobora gushyira mu bikorwa iki kintu mu gihe FDLR isigaye mu bice ubusanzwe byigaruririwe n'indi mitwe yitwaje intwaro y'abaturanyi, amubaza icyo yaragamije atanga ubusugire bw'igihugu. Mu gihe ubukoloni bwo mu rwego rw'ubukungu bukomeje kuzamuka, inkoramaraso zikomeza kwikungahaza nta nkomyi, naho amahoro akomeza kuba inzozi kuri mamiliyoni y'abanyekongo bakomeje gupfa nk'isazi biturutse ku gitero cy'abaturanyi. Tugeze ku gika cya nyuma cy'ibaruwa ndende, gusa ndasaba ko mugatega amatwi amagambo akomeye kurusha yandi Dr Mukwege yakoresheje asoza inyandiko ye yo kuwa 30 Kamena 2026. Dr Mukwege atangiye urupapuro rwa 6 abwira Tshisekedi amagambo arimo gusuzugura imiyoborere ye, agira ati perezidansi yawe igenda irushaho gusa n'ubwato bwasinze buri kugenda buhira imanga mu nyanja ivurunganye kandi bushobora kurohama isaha iyo ari yo yose. Amubwira ko atamusaba kubaka igihugu cyiza kurusha mbere, interuro ikunze gukoreshwa cyane, ahubwo amusaba ko gusa yareka gukomeza kukiroha mu rwobo. Amwinginga ko atakwemera kwinjira mu mateka y'igihugu nk'umugabo, umuhungu wa Etienne Tshisekedi wari intwari ya demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wabaye intandaro yo gusenyuka no gucikamo ibice balkanization bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano hazi mu ruzisobanutse neza. Mukwege amwinginga bwa nyuma kandi amuburira ko atagomba gukora ku itegeko nshinga cyangwa ngo arihindure,
amubwira ko gushaka guhindura itegeko nshinga binyuze muri referandumu muri ibi bihe ari ugushyira mu kaga ubumwe bw'igihugu. Impamvu abivuga ni uko kugeza ubu hari abaturage barenga miliyoni 10 badafite uburenganzira bwo kuba batora. Byongeraho ko hari n'icyorezo cya Ebola kiri guca ibintu kigahitana ubuzima bw'abaturage batagira ingano. Mukwege yibaza uko ibyo bintu byose, amakosa ya diplomasi, iyicwa ry'abaturage, intambara z'udaca bishobora kuba bitarapanzwe ku bwende kugira ngo igihugu gisandare nk'uko Mukwege yita abateye igihugu babishaka. Mu gusoza ibaruwa ikaze, Mukwege abwira Perezida Tshisekedi ko kutabaho kwe muri politike cyangwa gushaka kugundira ubutegetsi bidashobora gufata bugwate abanyekongo barenga miliyoni 100. Amwibutsa ko igihe kitararenga cyo gufata icyemezo kiza kugira ngo barengere inyungu rusange n'iza rubanda rugufi. Amubwira ko ikihutirwa cya mbere kigomba kuba kugarura amahoro n'ubusugire bw'igihugu, kurinda abasivili, kongera ubuzima bwiza, kubaka leta igendera ku mategeko no kurwanya umuco wo kudahana. Asoreza ku magambo agira ati ngusuhuzanyije gukunda igihugu, nuko ashyiraho umukono we Dr. Denis Mukwege. Bavandimwe mwakurikiranye iyi nkuru kugeza ku ndunduro, ngira ngo mwiyumviye namwe uburemere bw'ibiri muri iyi baruwa. Iyi ntabwo ari baruwa isanzwe gusa yanditswe n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ni urwandiko rw'umuntu uzwi ijwi rikomeye ku rwego rw'isi ushinja perezida w'igihugu amakosa akomeye cyane, kuva mu kugera ku butegetsi binyuze mu nzira zidasobanutse, gukorana n'amasezerano y'ibanga n'ibihugu yita abanzi b'igihugu, kugeza mu gushaka guhindura itegeko nshinga mu gihe igihugu kiri mu kangaratete n'indwara ya Ebola ikomeje koreka imbaga muri 2026. Ese ubutumwa bwa Mukwege burakura Tshisekedi mu bitotsi asubiza amaso inyuma asenya amasezerano yagiranye n'amahanga, cyangwa iyi ni imbarutso y'ikibazo gishya muri politike ya Kongo? Tubitega amaso cyane ko iburasirazuba intambara idahagarara, naho mu murwa mukuru politiki ishyushye kurusha ikindi gihe cyose. Niba wanyuzwe n'ubu busesenguzi kuri iyi baruwa, kora subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kumenya amakuru y'abasesenguzi n'inkuru zicukumbuye zo mu karere k'ibiyaga bigari hano kuri Pilot News TV. Cana mukunda cyane, siga igitekerezo cyawe aho hasi muri komenti, ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5 tuganira kuri iyi nkuru. Murakoze, turabakunda.